Evo na vidiku jedno tipično, autentično gruzijsko planinsko selo. Na prvi pogled izgleda mnogo lepo i romantično, međutim, pošto to su planinska sela gde su vrlo teški klimatski uslove, zime su hladne, leta su vruća, uglavnom ljudi tako da bi preživjeli, oni se bave stočarstvom, proizvode mlečne proizvode, pomalo se razvije turizam, ali gorci su to ljudi koji su jaki, čvrste i kaže baš ne razume neki humor, ali vrlo su interesantne, egzotične za nas. Evo mi smo skrenuli sa puta, nešto mi to miriše na opet neko iznenađenje. Milomir tako vozi i onda hop skrenimo i onda uvijek naiđemo na nešto interesantno. Nadahnut mojom pričom o gorskim ljudima, o tom planinskom selu, eto, i uputili smo se prema tom selu i probat ćemo da nađemo neki smeštaj u domaćinstvu i da još malo više, dublje upoznamo njihove običaje i gruzijski narod. Evo došli smo skoro do ovog sela, fantastično mesto, reka dole Aragvi, Crna Aragvi, ali izgleda nije sudbina zato što ovdje se gradi most, popravlja i rekli nam ne možemo, samo pešaka baš malo daleko. Ali konji, hrabar, tenjici i šampanjac. Evo, za nas nema pregrada, pored smo našli jedan stari most, partizanski, joj, malo mi frka, ali evo idemo preko tog mostića. Prešli smo, ura! Evo, zamirisalo selo, ovdje malo opasan, ovako put, ali mi idemo napred i tražimo nove događaje. Polako. Stižemo ovo selo, ne znam ni kako se zove, selo u planinama, bez puta, preko brda, preko reka, ovo stare kuće od kamena, znači nevjerovatno je. Evo ušli smo u to staro selo, kao na filmu. Eto, neke kuće od kamena, nema put, kokice trče ulicom, miris sela. Šteta što se ne osjeća na kameri, ali nevjerovatno, kao da ste ušli u pre 19. 18. vek. Ovo više redko gdje možda se vidi, a iznad sela, eto pogledajte koji je predeo. To su rekli neki guest house, sad ćemo da vidimo. U ovom selu je vrlo malo stanovništva, mnogi otišli u grad, ostali su meštani, ne znam koliko njih, možda 10-ak. Ali, eto, simbol pravoslavlja jeste malo zapušteno, ali u tome je draž. Ovo je pravoslavna crkva. Ljudi, ovo je miris, ovo je priroda, ovo je adrenalin, prosto mozak stane i nećeš ništa da pričaš o takve lepote. Tražili smo guest house, ima jedan jedini u ovom selu, nevjerovatno, ali komšija je njegov zvao gazdu, međutim gazda u drugom gradu na poslu i u tom guest house trenutno samo njegova supruga žena, a po njihovim običajima ipak je to planinsko selo, malo onako patrijarhalno i žena ne smije sama da prime gosti kad muž njih kući. Šteta, tražimo drugo mjesto, ali zapamtili smo ovo selo zato što ovo nešto neverovatno. Evo mi se šetamo već nekoliko kilometara, znači ovo je nevjerovatna lepota, tu su konje, trava, a ispred nas, vidite i čujete, to su ovce, to je ogromno stada ovaca.
miris prirode vraća u mladost. Evo, pogledajte kako to fenomenalno izgleda. Ovdje neotopljen sneg, led, ne znam šta li, sad ćemo da probamo da priđemo i tamo. To su široka prostranstva, nema kraja. Planiramo, eto, već smo isplanirali da postavimo šator. Lepo se obučemo zato što prilično hladno noću. I da prespavamo u šatoru, to će biti nezaboravna noć. Ono gore. Sunce bije. Na planini, na vrhu, ima postavljeno nekoliko šatora. Eto, vi ako volite ovčetinu, jagnjetinu, mislim da nigde na svijetu nema boljeg specijaliteta i svežeg mesa ovčeg nego ovde. Možete da naručite i da vam pripreme i da bude kompletan užitak, gastronomski, ekološki čist, gruzijski doživljaj. Evo neko leti. Paragliding ovdje veoma razvijen, ali to nije Milomir. Milomir letio prošle godine. Letio sa tim, kako se to zove, paraglidingom, a ove godine bio zipline. Znači Milomir pretvara se u pticu. A i ličim na pticu. Ljudi, ovakva putešestvija podmlađuju. Se vidi? Ja mislim da ne treba vam psihijatar, najbolji psihijatar ili psiholog, to je priroda, to je divlja priroda koju podmlađuje, produhovljuje. Evo, ja sam sad 10 godina mlađa. Led. Evo, ledena voda i svude ima. Čista. Pijemo i neke nam jedno zdravlje. Živjeli smo mi uz gruzijsku čistu izvorsku vodu koja ide iz planina. Naš auto, naš verni drug, izvlači nas iz raznih situacija. Ja se plašam baš takve vožnje, izgleda sad ću da izađem, da idem pešake, šta je sigurno, a Milomir nastavit će svoj put. Eto, ja kao uvijek krenula peški sama, Milomir leti, pliva, spušta se niz ove strme puteve, ne znam kako se zove više njih puteve. Eto, ja idem sama, šta je sigurno, uzela sam pasoš, uzela sam pare. Valjda ćemo da se nađemo dole i bit će sve u redu. Samo da se okrenem. Eto, vidite kako je to sve lepo, ali malo opasno. Milomir, evo, stigla sam do auta i Milomir je stigao skroz dole, pa nastavljamo. Pogledaj što je. Pa da krenem ja dalje pešaka. Ajde, čao. Evo, kravice, njih baš briga. A ja sve vrijeme držim ruku na vratima od kvaka, da za svaki slučaj ako se nešto desi, Milomir kaže iskače odmah. Evo, mi se tako združili, ja sam ovu kravu nahranila i sad mi lepo pričamo, razgledamo okolinu, ona mi uči gruzijski, a ja je učim ruski. I poslije ona daje lepo gruzijsko pravo. Mleko, da, krava? Dobro, krava. Ljudi, ovo je nevjerovatno. Usled leta 35 stepeni, mi smo se popeli visoko posle naše šetnje i naišli smo na jedan glečer, na jedan vodopad koji se sliva sa samog vrha planine i uliva se u pravi sneg. Sneg retko vidimo i zimi, ali ovo je fantastičan prizor. Ovdje ispod teče rečica i izliva se tamo dole na travu. Sneg je prilično dubok i klizav, a ispod nas vjerovatno neka šupljina, tako da gazimo polako. Opa, gore žičara,
nekoliko kilometra. Ona se penja iz ovog malog mestašca prema samom vrhu planine koje je preko 4000 metara. Nisam sigurna koliko metara ima vrh, ali sad ćemo da se spustimo u to selo i da vidimo tačno. Evo svuda planinske rečice. Opa, klica. Evo, vratili smo se iz sela koje u stvari se zove Kobanje. Ono sagrađeno pre nekoliko vekova, kao da smo bili u stvarno u nekoj preistoriji, u nekom filmu. Hvala za puno utisaka i vidimo se nekom drugom prilikom. A mi nastavljamo naš put dalje.